нон ғизои аслии бисёре аз хонаводаҳо дар Тоҷикистон ба шумор меравад. бозорҳои Тоҷикистон пур аз навъҳои гуногуни нон аст. солҳои охир нонҳое ки ба шеваҳои суннатӣ дар рӯстаҳо мепазанд ба бозорҳои шаҳр роҳ меёбанд. نه مرحمت اینا داریم کلچه‌های مایده داریم کلچه‌های کلان اینا هست اینا ها کلچه‌های کلان که اینو در دهات‌ها بسیارتر میشه اینا قفای داماد عروس میبرن ما نبود داریم اوزق داریم اینا اوزقای داریم که مثلا تویا دایره تیار میکنن ویستفکه ها دا مثلا تیار میکنن نه داریم نونای چهار مغزی کنجی داره چهار مغز داره ما نبود داریم کلچه‌های با میونش ما اینجا چند نمود کلچه میشه все национальные блюда наши все равно как-то нужен. қариб ҳамаи таомҳои миллии мо бо нон истеъмол карда мешаванд. Масалан, ман ҳатто оши палавро бе нон хӯрда наметавонам. Аз ин рӯ мо ҳар рӯз нон мехӯрему нон мехарем ва худоро шукр ки фарбеҳ намешавем, зеро маълум аст ки ҳамаш табиӣ аст бе ягон иловаҳои кимиёвӣ ва шояд ин омили он аст ки инсон вазни худро нигоҳ медорад. В норме. Не сильно поправляется, так сказать. Я недавно к вам приехал из Москвы. ба қарибӣ аз Москав омадам. Ман гуфта метавонам ки дар ин ҷо аз маводҳои тозаву табиӣ истифода мешаванд дар қиёс бо дигар корхонаҳои истеҳсоли бузург, зеро ин нонҳо таъму лаззати худро муддати бештар нигоҳ медоранд. ҳамватанони мо на танҳо тоҷикон, балки узбекон ҳам дуконҳои нонпазии худро кушодаанд, ки дар он ҷо нону самбуса мепазанд. муштариёнашон на танҳо осиёгиянд, балки рӯсҳо ҳам бо камоли майл мехаранд, чунки хуштамъу болаззат ҳастанду дастрас. вақте ки инсон дар баробари ихтироаташ ба мисли санъати тасвирӣ ба кишоварзӣ нону нонпазӣ низ шурӯъ кард ва ин сабаби ривоҷ ёфтани кулолгарӣ, зарфсозӣ ва дигар ҳунарҳои мардумиву технологияҳои нав шуд. худи пайдо шудани кишоварзӣ як бахши муҳими инқилоби неолитӣ мебошад. вақте ки инсон дар замонҳои хеле қадим моҳияти оташро дарк кард ва онро дар ҳаёташ истифода бурд, аз ҷумла он хӯрокҳое ки истеъмол мекард онро мепухт. дар баробари он ки инсони қадим аввал гӯштро масалан пухт ва истеъмол кард, инчунин донагиҳоро мепухт ва аз донагиҳо дигар маводи ғизоӣ чикор мекард, тайёр мекард ва яке аз роҳҳо ҳамин нонпазӣ буд. албатта дар қадим ва дар асли монанд танҳо аз гандум нон намепухтанд. ба гуфтаи таърихшиносон аввалин навъҳои нони тоҷикӣ нонҳои сатрӣ ва кумоч мебошанд. ин нонҳоро абуисҳоқи шерозӣ, шоири даврони темурӣ, дар ашъори худ дар китоби канзул иштиҳо ёд кардааст. дар иморати бухоро шоир қори раҳматуллои возеҳ низ дар китоби кони лаззат ва хони неъмат ба анвои мухталифи нон ишора кардааст. қори раҳматуллои возеҳ бухороӣ бо дигар намудои нона мебурад ки дар асри 19 дар бухоро самарқанд будану дар ҳамин тоҷикон дар тоҷикони бухоро мисол ба ҳамаи ноно ба забони тоҷикӣ вай 15 намуди нона мебиёрад ки дар ҳамон замон 15 намуди нон хеле машҳуру маъмул будааст. ин ноно мисол вай нони ҷони амма ҳаст, нони варақин ҳаст, нони бодомӣ ҳаст, нони ширмол бо қаймоқ, нони торина, нон аз омезиши сабзавот ва хӯришҳо, нони чапотӣ ҳамавақт буд. ина бинед асри сар карда нони ҳарирӣ, нони чапотӣ, нони нахутӣ, нони бо чарб, нони ҷази думба ва нони пиёзӣ, нони калон, нони ҷав. нонҳои сатрӣ ва кумоч ҳоло ҳам дар деҳаҳои дардар ва саратоғи ноҳияи айнӣ роиҷ аст. чӯпонҳо онро нони тобагӣ мегӯянд, чун дар танӯр неву болои санг мепазанд. пухтани кумоч дар айёми наврӯз дар кӯҳистони Бадахшон аҳамияти вижае дорад. икромиддин муҳиддинов мардумшиноси машҳури тоҷик дар бораи ҳамин наврӯзи помира нависту дарвоза навист дар бораи наврӯз. ана вақте ки деҳқонон мисол ҳамун гову мол якум бор ҳамун замина шудгоркунӣ ва мебароянд аз 7 кило орд
گندم همین نون سطری میپزنن یا نون کموش یا سطری میپزن همون نون گرفته وقتی که گوه میبرن در همون چی شد کنی زمینه یکم مرتبه همون روزی نوروز در شوخوش میگذرونن همون شوخوی هم میدوزن و میگیرن گشته با معنای اینکه همین سال سر حاصل شود مثل نوروز نمی گندم زیاد شود همین خلقش سری و پری شود معناش همینه سر شیر شود همین شیر هم میدوزن دم و خمیر تخم هم میدوزن تخم معنای سرحاصلی دارد همین سرفرزندی سرحاصلی همین هر یک همین چیز خوراک معنا دارد همونجا بعد هم در شاخش میدوزن و بعد یک جای در طبق ریزه کرده یا شیر افغان میکنن یا چی میکنن در طبقهای چوبین یک جای ششته بعد از شودگار کنی استعمال میکنن همونه نون از حدود نمیپنه جمهوری تاجیکستان باستانشناسان دانگاهی‌های گوناگون از جمله باقی‌مانده‌های گندم را یافت کردند که اینها به عصر برنج به مدنیت قیروقون منسوب هستند و از جانب خاورشناس شوروی لیتوینسکی کشف شده بود. کتابی هست تاجیکی کراتیگینا دروازه در اونجا یرشوف نیکولای اندریش درباره همه نمودهای نانهایی که در کراتیگین دروازه میپختن نمبر کردگیان در اونجا 18 نمود نان از همه زیاد در کراتیگین دروازه میپزن نمود نان من گفتنی هستن نانهای چپاتی شلاقه کن بوی چپاتی میکنم من گیرده چه مسلم است که در مناطق کوهستانی نانپزی بر ذمه زنهاست چون در شرایط سخت کوهستان مردها بیشتر وقت خود را در صحرا به شودگار و پرورش غله میگذارند. اینکه زن باید همه نمودی نان پخته تاند همه نمودش فطیرش هم نان عادیش هم نان هر روزش هم همه نموده پخته تاند و زنهای تاجیک خیلی زنهای هنرمند هستند که اگر همین نان تاجیکه پخته تاند. دکان‌های نانپزی در شهرهای باستانی خوجند و سمرقند و بخارا و استرافشان همه وقت وجود داشتند و تا حال در دیگر شهرهای قدیمی کلاب و حصار سنت نانپزی رایج است. مشهورترین نان دنیا که امروز هم مشهور است این نان سمرقندی میباشد. مردم شناسان میگویند که نانهای سمرقندی تا 3 سال تازگی خود را از دست نمیدهند. با گفته شوالی و نانپزهای سمرقندی سری پختن نانهایشان را به هیچ کس نمیگویند. اما باید یادآور شویم که در خوجند و استرافشان سنت قدیمه نانپزی تا حالا پابرجاست. نانپزهای خوجند نخود را میده کرده با آن آب جوشانیده عرفه بادیان باغی را همراه میکردند. سپس به درون دیگ سبوسدار گذاشته در آتش پست به مدت 14-16 ساعت تا حاصل شوی انبوه کفک غفص نگاه می داشتند. انبوه کفک گویا جان نان می گشت و آن شکوه و مزه خاصه می بخشید. کفک آرد را آمیخته کرده 3 مرتبه با 3 اصول از آن خمیر می کردند و روغن گوسفند می انداختند. همه این انواع آرد خوشصفت، کفک نخود و آب عرفه، بادیان، تنوری با شباغ کوه میوه‌غول تفسانیده شده باعث حسن و بوی لذت مخصوص شیرمال خوجندی میگردید. معلوم است که در فرهنگ نیاگان تاجیکان و فرهنگ امروزه تاجیکان مردم ما با آن یک مناسبت ویژه، یک مناسبت خاص، یک احترام بسیار بزرگ دارد و نام برای مردم تاجیک یکی از بزرگترین نعمت‌ها به حساب می رود و حتی اختراعکار اولین کشاورزان قدیمی که گندم سفید را کاشتند و آن را استحصال کردند و از این گندم سفید نان پختن البته این نیاگان تاجیکان می باشند. درباره نان ادیبان تاجیک بهترین اشعار خود را سرودند که احترام تاجیکان به نان دلیل آن است که بزرگداشت نان و فرهنگ تاجیکان تاریخی خیلی دور و دراز دارد و تا امروز باقی مانده است. یعنی این تفصیل نان از جانب استادان شعر معاصر لایق شیرعلی، میرزا ترسونزاده، بازار صابر و دیگران از آن گواهی می‌دهند که قدسیت نان در جهان بینی در فرهنگ تاجیکان در فضای خشک و خالی به وجود نآمده است. طبق اطلاع رسمی تاجیکستان همساله حدود 387,000 تن غله جمع‌آوری می‌کند
ва наздик ба 1 миллион тонна гандум ба Тоҷикистон ворид мешавад.